emanu se wo tumi bia mesede mia wukuro no manu wukuro na down na ho no mia manu se wo tumi bia wei ene nsema Abronye DC aka edi akire owusu bempah Reverend owusu bempah dia na asie last Sunday ye wo ha ena Reverend owusu bempah ko na sorry dan mu ko na sorry dan mu ye na asoro no ena wo ka se chama wuntumi ni Abronye didi na tem ena meno so entia MPP for elusu elections 2024 na osaya ma warning to Dr. Alhaji Muhammad Bawumia say opese onwini the 2026 prime minister onka sanchire nkrofo a omudi na tem na se wo pe president edi wo Ghana man mu na woni ono owusu bempah monnom enso okuru abakumu a you can never be president asem when owusu bempah de to abonten ena Abronye so ajiga won so kan kire ne se papa woni tumi bia you cannot choose a president for the republic na mpo so si wo tumi a utimi di yi obi man be di president ya CPP for omoba akonwam ebedi aban apart from Kwame Nkrumah breso ebi nsida enti fa tumi no ye adwo ma CPP emedi enkunim esem we nom na Abronye ka na yenko ti asem a Reverend owusu bempah eka aye yewi a ne yetie asem a Abronye nso ede abetodwa yenko mra sesia by next week ena yabaka kire omanpani abedi akire dada former vice president Bawumia so anka sanche sa ne nkwala do mudidi matem no no san didi me church members atem no prime minister mo kwakwaye no me menka ho he eno ane se me so kwa dada na MPP for fa so no a mudi nkugo no ma uso mo nam sa kwa no so ekwa be no mo fa so osofo sa no mo be di matem se mo kai 2024 yai o be di matem sa pepepepe Abronye any chama untumi nkrofo no mo di matem the same thing and o ma san starting no mo ye o mo di matem ni nyina so Dr. Bawumia nkrofo no mo ye mesa osofo o di matem no ka so bet my president o pa president edi na odidi owusu bempah odidi matem okay next week that was enti ensem we ena Reverend owusu bempah ekaye na ade achiye na ade achiye Monday ena Reverend sorry Abronye DC so edini show the ohia evidence show ebetata so no so no so owasem eka edi kire Reverend Isaac owusu bempah the historical pastor inti ensem Abronye nso edigu abonten emra sisia Pipini NDC twetwa manu wo masore dam mu fa PNC fra presidential candidate ko gina wasore dam na pagya ne nsa se me nipa sumasi me sofo so me wotumi afi we me the PNC madikana kase so we be the president adise na me so afi we enye MPP afi we enye NDC na mo me the PNC anase CPP na eko ni ehun sa we powerful appear state the asem na kan say ye man bet na wote wasọ dem a wo ye no aye 100% or you right nye ni so bi gina na so dem o say me de ma ben erita apia studio ka say eye ma bet na otwa no apia studio hit his house of no na sofu na nkasa afa phone afra apia studio say ade na enyina ye wo party baako na wo ba begum anim ase say me ye eye ma bet sofu ono de onyina na so dem nka say appear said you were didi natem because ono na fra appear said you catcher and say woman nyina ya NDC for woman wo party baako na na o ka say NDC nhwe ye na appear said you be ka say onya sofu bia na man bet na otwa asama appear said you ka ye so ye nokore onya sofu nya una ma president ma bai appear said you catcher say wo enya una ma president ma bai o frɛ no e catcher na say next time no mun nyina mo ya NDC for enti ma bonten
meguma ni mase se maka asem kura na nya enam se wotan MPP nti wotimi gina wa sori dam na wo di trose MPP for Abronye ni wuntumi didi watemetro nti because of say wotan MPP nti satan ne famia o nan kuro obia no ni asem Dr. Mahmoud Bawumia ni hu adade a obe respond to me say me ni hu adade because menya adade ama wa menya adade se me beboa mo wa mia okuro menya nya sa adade no Dr. Mahmoud Bawumia ni adade se obekasa Abronye medidi watem oni sa adade no ba me de meka trosa wo frɛ me a wo so mpekramoni na nam hu se wonye ni papa because of what we yi mu de me no wontimi nyere enante ehɔ na me hu se wo sin kramofo ba wa sɔre dam se wo mu ba bekun kramofo ba wo wa sɔre dam se wo mu ba bekun enti wo de wo mfa nkyɛ wo mu da sa wo se wo som nyame na se wan kasa asɛm na nkyerɛ me ɛwɔ wo fie hɔ a kwasi da pagya bible kyerɛ wiem ni enhwɛ de ebesi sa wo se wo frɛ me wo fie no wan ka nkyerɛ me se enkramofo ba wa sɔre dam ko mo ba beku enti wo da wo mfa nkyɛ wo mo da na wo makramoni ma medi ade because ne enkramofo ba ye wo wa sɔre dam no wo makramoni medi you are nobody kramoni be di president wa Ghana you are nobody onya obia because what the kana ka kyerɛ me se enya de se wo de be chen kramofo no because kramofo ba wo wa sɔre dam se ko mba beku enti wo mfa nkyɛ da. You told me in your house. Me the prayer we are sorry dining Yankopon me some no or hata wiem edin say you told me in your house to say one fan 10 gram of water because or mobile face on babeku because kwase nkom bone for chief imam ho enti on babeku nti wo de on pese kramoni be dia de enti no Dr. Mahmoud Bawumia de okoto anim sen won support no you told me in your house. Nano kwa ka ndisi asem kaka sa hunde omode ye o hunde apia stadium de ye o MPP obi ye o sa apia stadium sa won kom se ni nyina ye man bet ada na wan nyina asorma ne binu no sa batam se binum so dwene e reason say apia stadium se mo sofo panyin no ne kom se e man bet ene de sofo na mfa nkoye preaching but January to now Dabia or the Abronye no wuntum because office change of government yaba or yema and this if one who say or mafa what sort of na kanipa 13 na udi hu yawa di hu yawo na Abronye the obaka Abronye asem dabia to say the city na obaka wuntumi asem wuntumi to say the city na aye usuba na ma sort na kanipa 13 Bawumia ni time so about repl and Bawumia sebre no Babia Bawumia duru no sese no ubusuani bia nuru hoda etinya wo ana ama Bawumia ko school benya PhD o enya wo na ama Bawumia gi dini wo wiase nyina se oye wo pe economics du a Bawumia ka ho bi enya wo ana ama ne duru sa so na enya wo na obekita Bawumia hyebre se wo mani ni president enti sa wo tia na sa wo se wo na kita Ghana fo adwen no obi ntimi ni president ya o emfa wo so dia you are joking. Satumi no famia onankuro Satumi no famia onankuro na eda o na eda famia eno na hia but say udi MPP appear stadium didi watem no wan fa nye preaching wo frɛ ne sanpa na kyɛw eka ho wo frɛ appear stadium na pa na kyɛw eka se wakasa atia NDC na sankoyi a wo ye sorry you call appear stadium and apologize to him. Because or catch say asem na kan say NDC be lose 2020 man bet won sen kombia but obia or reason bia nim say asem appear stadium kan no kore man bet na mimi say meti ye na matuka afrifie atopatro na makwa akwatena sofo asori dem na the whole of Sunday no sofo no preaching ye political party be internal elections na kwasiera wadware ana wato atade na wunya baabi mfanko ai se wato atade na wunya baabi mfanko na wadware frifie na wakotena obi asori da musu kotie nyamesema ebe sakra na sofo aka kire ose we de ye de we na ba ye kramoni
where you say now or the political party be internal elections the whole of this year no who got free fear we a government worker who turn niema wo dwam we a market woman we a businessman kwasi da duru wo so kotie nyame asem wo to free fear koduru ye no the whole of this year no wo sofo panyini preaching ultimate the one say political party be internal matters and all this sakra anti wa bisa ho say ade ya wo ye no enya mistake na wo ya na say free January ebesi samire wo sofo panyini every Sunday political party be issues na ode ye preaching na what to patroko na dabia wo kwa ba hwehwehwe no sika na wo de to patro na wo kwa wo ta sofo panyini no o se wa benten sofo bia no na on preach papa bia ansakra wo no sa sika na de be de to patro no entime amfa na expand wo business na all because enkramofo aba na sorry damu na Dr. Mahmoud Bawumia na soma omo enti no ono no de on fa enkramofo da enyankopon kra de bone che enti wo mfa bone ncha who are you a wo se wo mfa enkramofo da wo ye hwan me wonto me bia wo a wo dina hwa e na me obi be di president a o ma me ho e mana wo no ma twempena wa sorry dam ho asi no e na wo dwa o manum tu dwa wanum kire omo enya me mana wo no ma twempena si sorry dam ho na dwa wanum kire omo don't bring it yeah o de ba headquarters here be funu na Dr. Mahmoud Bawumia ni ho adaje no ababa ka say Abronye should come after you. Now we are when Dr. Mahmoud Bawumia ebenya ho adaje say Dr. Mahmoud Bawumia say Abronye ko kan wo wasem no aka kire wuntum say ko wo ye hwan wo mra ko amemi yamba betima takre na Dr. Mahmoud Bawumia ba be bo mi pay mu ne pa na me ye bo me pa ka ofre me ka kire me say ye nyina ye ya kristofo enti yan support alanchremantin wanim ana me ka kire o plane say alanwini aba ne onwini aba chena sa tumi no a ubie wa no ka say alan ne ba wini primaries no na se ka ma sa tumi ni ye adwuma na de enim ne ma mo fa kire ye mo ka no wa so da ma mo fa kire akwakọ ye different thing ufi ye enim de san ye enim na ye na mo be kọ no munga mu ugina sodam preach wie na akoye nyankoma de fofora yesu ye bekwa sodam ye pia ne yesu ye sia wo nyankoma de achi ho ne ye hu eno ntina mo koye ba mu fisa ma ben ne dia ye be hu ye desa ye nim ne nyina etima obi anyina baabi se de apia se de okaye no oti wa ne se wo ye wo man bed preaching na hweso ye na me nkwa sori a whole of the year me wanya ansantino se me kwa sori 1 year na da bia me sofo at the political party be internal elections and be ye preaching amejai na ye wo individual churches here e wo kroma ankra sori a o mu bu o mo ho na utie o mo na so mu preachia kwasiela duru na so mu preachia akono keke o mu kanyame asem adwensakra individual churches e wo kroma se wotie o mu preach na de toto ho a na wa ankasa no se nya sori dam ho ana ya de moto aye wadwene se nkuto a ka obehu se wa no ba sori dan na wotim no wayira mo amaka no wayira because all the toto preachers e binum ye now we are what but traditional churches no Presby preaching papa bi Methodist preaching papa bi Roman bishop ayi Roman fathers sia bishops akesia sia Anglican preaching papa bi Pentecost apostles for no sia elders ne dek ayi for no sia awurade preaching papa bi Church of Christ Apostolic Continuity all the traditional churches preaching papa bi yenim anya wa 1 year near political party be internal matters appear said you hit one you call him and apologize to him one kojina sorry them
Obia so mehu say ye pe victory 2020 MPP ni kura no so obeye sa de ne na onu abehu say yes. Obia ma mehu say ye pe victory 2028 everywhere because you don't have that power. So obetintim Ghana fo adwene na wo na otintim Ghana fo adwene ema political party be winning. Anya nkomsetro na wo sha. Boni be na CPP fo ayewo. A CPP for the untintim Ghana fo adwene ma omuso medi akonwa ne bi. Anya nkomsetro. Sa wona watumi no obi be di president wa this of house wa. Boni be na CPP fo ayewo. Say MPP for na nya e no mu di CPP fo adi watem. Ma CPP presidential candidate e megina wa so dam so so wa benya na so ne nsafa ne kire say afiwe me tumi a me wo Ghana ha a me na me si president no afiwe me ma MPP ma me ma NDC ma me the CPP baba manemra because CPP 1966 a wo mu free power no mu testing power da anti ma CPP for mra fa CPP for gina wa sort down na kasa afiwe me be chinchim Ghana for adwene ama mato ma CPP na CPP na ba we ni e different wo ye ba ji wadi PNC bonebe na PNC fo ayo 1981 a Rollins ye kutu wo try akọ all democratic elections wo nye successful aden na won frɛ wo presidential candidate no emagina wa sori dan nim sɛ wo so obi be di president na mo so enti afiwe me di PNC ni na ekɔ na nipa no nwini eya mo nyai say mo be hide behind ugina wa sorry dam now di MPP ni NDC edwa wanum no eno ntina ayi appear stadium catro say jai have producer yi ne picture free wo eya mo nyai say mo di MPP ni NDC twtwa manu wo ma sorry dam no fa PNC frap a presidential candidate ko gina wa so dam na pagya ne nsa se me ni pasumasi me safu so me wotumi afiwe me the PNC madikana kase so obi be di president adise na so afiwe enye MPP afiwe enye NDC na mo me the PNC anase CPP na ekọ ni ehun sa we powerful appear stadium asem na kan say ye man bet and na woti wa so dam a wo ye no 100% or you're right. Yes, I was in some way, and Chairman Abronye, a candidate, or sofu owusu bempah. After say, or sofu owusu bempah, a barbontain, a becan say, Abronye, I saw kind of one sem, and answer one or Yana Yakasama Chama, sorry, Yura, Dr. Lahaj Muhammad Baumia. Say nyai say ye kan ne ho asem asowusu bempah ono no oma Dr. Alhaji Muhammad Baumia emedia konyada we need the answer Chairman Abronye say owusu bempah se wotumi an nan ho kuro no onku no o masa nan ho kuro no emu. That is all what he is asking from him. Chairman ene ne fire ene de obesimidin ene ras media. One subscriber and one subscriber become Musianko. No, for Sassia Doman so the baby assemble to be one of the first people among Sabeka. Yentu aso na yemfa bibi ansi oha. Yebese ehia chiri makra mu nyina until we meet again.